Progyan dayon nga manggiganti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Celine Anapauluan agum wenno gamrud. Sagudayan nga ti surat ni Pagayam Asilin. Dear Kasin. Sagbay man nga inak iburay ti pakasarita Kasin yung kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo, kastamatan ti si Bubukela Pamilyam, di tanemar si studio. Kablawak pa di padak nga dumdum nga kinagbibuya, di dito nga programam nga pakapidutan ti adal, ken makaitad liwliwa. Naawis ti riknak nga mangibinglay ti pakasarita Kasin yung takayat kulaunay ti agpabalakad kada kayo. Ado dagiti mangmanggagak nga istorya nga kaibasbasa kastamatan ken ni dadim iti dita programa yo maipapan iti panaggulib wenno pananglipot. Maipapan iti agasawa nga saan nga napudno iti tunggal maysa. Tay saan na mapmapnek iti asawa na. Panagbabae, bueno digiti babaero nga lalaki, pwera keng kakasin, tamok kas napudno ka nga saan ka nga babaero. Ngay maduda, jakim pagarop nga maaramid ti asawak, ti inaramid na itilaeng kalabes, ti nakasagsagit launay Kasin yung mismo nga kabsat ko pa'y tinangaramidan na, mismo nga ading ko, kabagis ko. No kasano nga napasamak ti amin Kasin yung kastoy man ngayon irugi nga isalaysay. Nakakaskas ang matgayam tinapasamak kini Carol nga ading mo, bakit? Italaeng nga maamamo kamin. Tanabayag nga nagtrabaho di abroad, kahit saan nga nag-awid dito eh. Itala nga nagawid, pinanawan ti asawa nan, weno, nakidin na ti sabali ti asawa nan. Wen nga rod lakay, nataduma maasyanak iti kabsat ko, angin basol na matlaang. Kunak namin kinkwana idi nga agawid kalapasan ti 2 atawen tapno saan nga mailiw unay ti asawa na. Agpaiso nga nagpandemic. Angim idi addan gundaway ng agawid, saan mo nga nagawid? Kastaya? Wen. Ti kayat na, maminsan nung agawid ta ag for good tapno dakdakkel ti maurnong na. Tati kayat na kano, saan nga agbayag ijay abroad tapno ti kasta. Ket mangrugidan ton nga mangbukal ti pamilyada. Imbagkin ti tawan piti anak da. Tadinto ket kakaasi ti anak da. Ay. Dintumot ngamin nakauray ti asawa na. Isupay Ada ngamin kasta nga lalaki. Ano di da madennaan ti asawa da. Agsapol da ti sabali. Isu da laeng Saan to nga mapasamak kada dayta, bakit? Amom Celine, sikan to laeng ti babae ti biyag ko. Kunam laeng mo dayta atag din nata, kasano nga no umadayo akmat. Kasano no mapanunot kon tumet ti agabrod. Uray agabrod ka? Anusak ti aguray Ti importante, ket agtalinaed ti napintas nga langin ta. Kunam lang mo dayta dakla dito eh. Baka mo't no agabrodak ton ka agbaliw ti panunot ken riknam. Akas tinaramid ni Bayaw Jun. Ay. Nadaduma, makitak ni ading ko nga agmulmuleng-leng, problemado. Sapela awan unay ti urnong na. Ipawpawit na matlaeng kini Manong Jun idi Manong Jun ni Bayaw Jun dati sweldo na. Kunana nga agurnong ang tunggal agkid daw mo't ni Bayaw Jun idi. Saan namat nga matiis? Patuludan namat.
Ita, manulat kwarta na nga nagawid. Ay, kasi nga talaga ti kabsat mo. Sana bale, makamove on tumutla siguro. Hmm, Speaking, hmm, umaiso na dito eh. Umay nga taman siguro dumawat ti si daanan ah. Jakman amo, tadi naman, amo naman ti agluto ti kunak. Ang kaya naman ti agmulmulang lang nga. Agpanpanunot. Kanayon ko ibagbaga keng kuana. Sana unay panunutan di bayaw jun. Lipatan nan tapno makamove onen. Ay, piman pay. Sigurado lakit di. Nga umay man ang dumawat iti si daan na. Thank you, manang ha. Alawan. Sigurado ka, alak amin dito yan? Sige, sige, sige. Mabisbisinak lang amin unay. Mm. Ken pati ni nanang di pinangan. Masadutak agluto. Alangarod bagkatim latadaytan. Sigurado ka makamot na agungit nilakay mo. Saan? Alam na tadaytan. Sige, arod manang. Isublim to na tatakarderon ading ko. Kaya dita ka kaserola nga nagyan ti inapoy kan si daan. Wen manang. Ay, kaasi ti kapsat ko. Di na pa'y masangon ti aglutot. Kapapanunot na iti problema nan. Kapapanunot na. Day di asawa na. Kanahin ko bit nga baga nga. Lipatin nan day nga June. Taadan ka din na nga sabali. Bakit ti tawan ti anak na. Pagsayatan naman. Adan kadwa ni nanang dita family house. Marilidayan mo. Kagmay sa idi. Tasibod iti nagbalay kami ni Bong diti abay ti family house ket. Kas lang may kawan ni nanang awan ti kabalay na. Timot kayat ni Bong adabukod mi nga balay. Tapno ti kasta. Ti may isina kami nang runakat adamot anak min nga ni Bimbi. Ay. Oh, lakay. Kalaat man ka nagawid ka. Saan ka nga mangal daw, Jirwar? Saan nagawid ta? Mabisinak. Oh, kitsigod mo tamang mga ka, Jirwar. Saan ta daw pinabating nga si daan? Awahanin Anya? Abi ko magkatakat ato tinabati ti bigat. Nga kunam nga pangal daw mo to. Wen angim inted kong kaya ading ko. Ha? Uray pay Aduday jay. Baka umabot kumapay pang maliman. Wen angim kinarganan binakat na ti kardero ken kaserolan. Anya? Pauni mo tintaga binitbit na mo dlatan dati kardero nga ayan ti inapoy ken kaserolo nga ayan ti sidaan. Wen. Kaya apay mo masadot ka nung agluto. Iso ka no latan ti kananda ken ni nanang. Pape amlatan, baam tagluto aklatan. Saan? Sublek lata jay trabaho. Ijayek lata mga anan. Inimas ko nga minti si dain iti bigat. Iso nga kaslang nabitinak iso kumamot manan ti pangal daw ko maawamot. Unay mo't deta nga kapsat maun. Ay saan ka nga? Bape am kadlatan. Amumi ka di ayang agawid ka. Kutsi ka nangangan. Saan pa Oh, saan pa Di naman la dinamag. Itay binitbit na ti kaserola ken kardero. No nangangkan. Babaam na ta. Amumot nagproblema ti kabsat ko. Di na nga ta masangon tagluto at panunutin na palat problema na. Unay mo't daytan. Alapas pasensya amlatan ni Carol nga ading mo. Silin anak ko. Unang awan ti problema kanyak. Unang segunda ta imbagam katkas lang tagidaksan ni Bong nga umay dumawat iti sidaan na ni Carol. Kadwa kami mo tinagsida ka dayjay. Ay nasaan nyo latan nga panpanunutin dayjay imbaga ni Bong nanang ta. Gagangin na dayjay nga reaksyon na ta.
paborito na ngamin DJ nga si Daan, kat naimasan na kano, ti amon, namnamain na nga adda pinabati. Baka amot ni ibaga na nga agum ti kapsat mo, wano gamaraw. Saan na ka dyan ni Bong? Nasingpat ni Bong. Ala, nasaya at ano mailawlawag mo kinkwana. Nga, kasta ti sitwasyon ni Carol, anak ko. Iso nga tulungan tayo. Talaga nga nadagsan, ti pagdaldalanan na kadagitoy. Wenang, awandanag. Maawatak ti kabsat ko. Celine! Bakit? Celine! Apay! May kama dito? Apay, lakay. Api, sino tinangpukan dati poon ti marunggay dito eh? Ay, napukan ka di. Kit ni, permi nga naipuon ni, napukan. Ay, apay, mangalaka ka diti bulong ti marunggay. At damat pa'y mula tayo nga marunggay di daya nga pasit ti balay. Awan nga rod ti bulong na unay day jay. Dito itinamnamay kapag alaak, nakadadot bulong na day jay. Itay ngamin bigat, may dimawat ni Carol, iti bulong ti marunggay. Oh, kape nga rod nga napukan. Siguro akit pinukan nan. Ape nga po kanin na dumawat lang ti bulong. Nakita na siguro nga saan mo lang nga dito itimulat ang marunggay lakay. Siguro, plano na nga imula mo data pinukan na di yan ta family house. Kaya di naman lang bagbagaking ka. Nalipatan na siguro, bay pamkadlatan lakay. Kit ingalatad mangalan, ay nga dumawatan amangan no na imula na itahan. Siyak pa'y tagtandag ngagdadawat iti marunggay, dito nga siyak tinagmulmula ka dayjay. Imbaga na ko may pakada na kumamat paunay mat kinagamrod kinaagom data nga kapsan mo saan ka nagsasaot ikas tamang nagda ka. Nadlaw ko nga ugali na dayta. Di si Daan di dinawat nang yung pinakaalala na mat pati kardero ken kaserola. Ita dumawat ti bulong ti marunggay pinakaalala na mat ti puon na. Ay nakpaypayam latan basit na ba nagdayta bong. Amukad ka patakkalin. Amum akit, ti kayat na siguro, imula naman ijay likod ti balay. Tapno, tanto asidid nga pagalaan na ti abrawon na. Hamukad ka patpatakkalin deta nga banagan. Ti dama di nga road, marmarwam deta nga kapsat mo, kasano? Kun sindirimat. Saan? Lakay, aw-awatik la ti kapsat ko, agproblema nga road, agproblema nga road. Kanayo lang nga deta ti pambar mo. Baka mo talaga nga ugali na deta. Nga gamrod, ken agom. Ay na, saan mo ipapilit deta lakay? Tadaytat pagapaan ta. Maawatam ko mama, tikabsat ko, istoryak matking ka no, anyat napasamak kin kwa na. Agrek-recover ti kabsat ko, bong. Tulungan ta ko ma. Saan nga gapula ang iti poon ti marunggay, ket datat pagapapaan ta. Maawatam ka di? Ala, pasensya kan manang jak mat na ipakadaking kan. Alagat nakita ko ngamin nga dapat talo nga puon ti marunggay yun. Siguro kat saan mat nga dakalabanag kunak yung nagapa kayo kahim kini Manong Bong gapo ka dayjay nga naramid ko. Saan mo nga panunutan dayjay, Carol ading ko. Kasi lang ti reaksyon ni Manong mo nakigtot. Okay lang kwa na di jay. Napudot la siguro ulo nata, napudot ti panawan. Ala nakababain. Isublik la tanukwan. Ay na naimula mo, napukan mo, kaya naimulan pa yan diti family house. Napiamat lang ang dati pagalaan nyo iti abrawin nyo kininanang. Alangarod manang, ala ulitik ati dumawat iti dispensar. Pakibagan to latang arodin kini Manong Bong. Manang.
Ayun gayam, anak ko. Nagawis ni Antem ket agraduar ti kaanakam ket intay to ni PJ agraduar niya. Wen agraduar iti high school ket agpaala da ka no. Sapay si Mangpet ni nilakay na ni uncle mo ket intay to basit tumulong nga agluto agisagana ibagam to kinibong ket nay datay mutlaeng ti talaga nga namnamaen da nga makatulong kadakwada no kastoy nga dapas kenda. Kasano nga tangarod ni ni Bimbe nga apo ka. Da kayo ti mga iwan nang ay nasaan da umayak mo't at tumulong kababain mo't kini Antem. Kasano nga rod ni Bimbi? Adamot ni Carol. Saan na kano kayat ti umay? Tano mabalbalin kayat na nga datihan uning nga makitkita tao isuna. Alabay pa amlatan ni Carol. Maawatak ti sitwasyon na anak ko. Tano mabalbalin kat itatadipay nga naka-move on. Kat bebe antelatan. Takayat na nga ramidan. Kat imanugot mo ti suna nga. Isut mga iwan kinibimbi bayat ti kaadda tayo yan da Antem nga Mildred. Kat no okay lakit di kini Carol lakit nagsaya atin nanang. Kasaritam to nga ron ni Bong. Taintay to nga talaw nga tumulong kada Antem nga Mildred nga agparedwarda graduation ni PJ. Wen nanang awan ti danag. Kasaritam garod anak ko. No aging kaitakot. Saan kay pa nga okay gapo kay ni Carol. Tanadamag ko nga raw, dati pa nang pukan na, timulan ni bunga marunggay. Babaam na taday dyan, nanang. Numaminsan kat madimod dito nga raramidin ni Bong. Di nala maawatan mo ti kapsat ko. Ala, babaam kadlatan. Si kandag pa kumbaba anak ko. Tapno nun na ornos ti relasyon yung agasawa. Si kati makaawat. Si kandag pa kumbaba. Ay wumlat na ti asawam. Tapno maawatan ng tumutlaing ti kasasaad ni Carol. Katnay, tapno no sumurot to into no bigat, ton intay yung makigraduar, kan intay tumulong nga gisagana. Alawon nanang, gusto ti kunayo, ay ayo laeng ti kasapulan ti asawa. Kat amok, no anya ti aramidek nanang, malangaro danak ko, makaambukan. Apikas na ti panangkitam kanyak lakay. Kasano nga saan nga kasti panangkita king kabakit? Nakapantigan brakalaang nga nakaidda di ta katre. Napudot nga ron. Damot electric pan. Uray. Napudot lata. Ape ka di. Di mo kadi kayat nga kaabay nak nga kasti ti suot ko. Aging ka kadi ita, agpapauyo ka pailaan gapo kada di pinukan ni Carol nga marunggay. O sige. Agbadwak na tang. Ha? Kastamlatan. Apay. Apay kayat mo nga kastikulatan nga sa anak ngagbadon. Good. Kahit nga mapudutan ka. Hindi lang? Di mo kahit nga mapudutan ha? Hindi ako mapengarad. Tete mo, paupo yun. May kaman dito yun. Ha? Apay. Uy. Apay nga pura-prusam. O kitam? Mingar? Nakatangtangken?
Kasano nga dito mangken no, kay ayom nga makita na nga nakabaraken pantilaan. Ang nasakit tinakim ko nga talaga. Takwa. Api nga nga kasi ti ugali ti ading mo. Api nga gamrod ken agom. Saan nga gamrod ken agom ni Carol? Ulitek nga ibaga ken kalakay. Di mo laan mo ngamin ti pagdaldalanan na. Iso siguro nga saan nga nalimpyo ti panunot na. Malipatan na pa yung ipakadan nga pukanan ti marunggay. Ken dumawat si daan ken inapoy. Bitbitin na ti kardero ken kasurula ko ng paya. Saan ka di nga kinaagom ken kinagamrod dayjay? Saan? Ano lang siguro mapanunot. Kasti ko nak, saan nga nalimpyot panunot na. Di ba di na pengarod kaya ti umay into no bigat yan da ang anti Mildred? Ewan gaya. Naibagamot ni nanang data. Kahit nagwe na kung ginananang mo. Ay, no kasta, agkukuyog tayo nga talo nga mapanto nga masapat tapno makatulong tayo at tumulong tayo kada anti Mildred nga gisagana. Ay, wen, da nagwen akong kininanang. Oh, nagwen ka gaya man. Kita sa wen? Huh? Saan kun nga kasapulan pa iti mga ayoking ka? Ah, maturo ka nga Ruden. Good night. Oh, anya? Anya ti kahit mo sa wen? Hindi ka mo tin. Kahit mo sa wen, nagsuot ka laing ti braken panty tapno ay winak. Tapno manugutak nga umay tumulong to no bigat. Nagkaro ka mo tin bakit? Kalpasan nga inapro-aprosan dito yung kukwak. Kalpasan nak nga sinulisog sa ita. Talikodan na. Si Kamad, di ka lang maangawon. Kung kunak lang lakay. Tiamok itayo no paayon nak. Napalin ka di aya. Amangan wag sapol kat sa bali no mapaay ka. Saan na mapasamag data? Ulitek, si kakit si kantulaing ti babae ti biyag ko. Saan ko itong aramiden, ti inaramid, ti asawa ni Carol. Talaga? Wen. Talagang talaga? Wen. Ah, aray ko. Aray. Oh, abay. Awan, okay ak lang. Sigurado ka. Rogyak nga ro din bakit? Aray ko. Apo. Agkaktibarukong mo bakit? Nagkana sa kirab-kirab, hindi kitidwa nga mansanas mo. Aray, pauni pa nakiranrananan. Anya? Anya ti ko nam? Ha? Sige lang, lakay. Ape, anya, anak ko. Ha? Ape, kasla masaksaktan ka. Agri ka. Apo, Diyos ko, tatapal lang mairanamot nga. Sumro na ito UTI ko. Anya? UTI? Wen, apo, nagsakit. Sumro man nito UTI mo, bakit? Takot kami, nakakalalain kang uminom ti soft drinks kada mangan ka di naapgad. Puni pa nakiranranana mo ten. Nagsakit. Oh. Sorry lakay. Amumat, nga no kasi nga sumro ti UTI ko kat nasakit. Sa anak tumal nga, di tanto mo ganas. Ay, kay bagbagak laytay. Kay bagbagam laytay kung nakuma. Nga di mo kahit nga mapaayak. Baka agsapulak ti sa bali. Kahit apay. Sigud mo't nga, di ta ituloy na sumro ti UTI ko lakay. Apay, kahit nakadisawan, sukat na kita sa bali, kaputa, hanga matuloy, ti pa nagpapasta iti ragsak ita, kaputa simuro ti UTI ko. Saan mo't? Kunak lang dayjay. Talaga ka di nga, ag-UTI ka, no, mang paraprank ka lang. Saan nga parang dahil ka ano pa nga ng prangkak? Talaga simro. Oh, iminumak nga ti kok itay. Kasano ka umapalak mo iti nagpamerienda ni Jay. Napanaktat nga nag-deliveran ti order da. Malala, sige.
Sa latang rodin. Into no bigat latan. Barang mayaton. Ay, wen, into no bigat latan lakay, promise. Bumawi akto. Into no makaawid tayo, manipod yan daan ti Mildred, no malpas ti Pasken, bumawi aking ka. Sige nga rod. Sakto. Mapasabak kak ti inom to no bigat. Amom ket ni uncle mo, mahilig nga agidasar iti exotic nga pulutan. Wen. Mayat gayam lakay. Into no bigat laengan. Tabarang exotic ti ipapulutan ni uncle kada kayo nga uminom iti arak. Sige nga rod. Muna ako na anak ko, urita malmalpas mo ti Pasken da uncle kinaantay. Nga isuda, tinang paalay, ti panagraduar ni PJ nga apo ko da. Wanang. Alaman nga rin nang ta, inkasublatan ni Carol. Ibagam to ni Carol, sikan timang sublat, ta agawid to la ta jay balay isunan. Wan. Kaya sumaruno kay tumutin, malmalpas mo ten. Unang, tapno di kayo magkakaasi, tapno di kayo mapuyatan. Kahit, ni Bong, kumusta? Madapala dyan nga makininuman, nanang. Lalo ka, balikbayan mo nga rin, tinagpaskan ni uncle. Kaya amom agad, layos lataan, ti arakin pulutan. Ang kita ta panaginom mo ko na, unang, natanang matkidi nga uminom ni Bong. Kaya nimbagaking kwa na nga, umununan tulatan. Tapno no ti kasta, isuno mo timang sublat kada kayo. Alaga raw, anak ko, indakon, tagawid akon, tendak sublatan ni ading mo nga mga iwan kinibimbe. Alaga raw nang, agan anak kayo nang, tay tuloy ko dati ubrak, agin naw kaming tupay. Sige anak ko. Lakay. Imunan ni nana nga nagawid, isundi mang sublat kini Carol nga mga iwan kinibimbi. Sige. Sumaruno kang tumutan, siguro, sige, kalpasan din sa oras, gawin ak tumutan. Sige, saktong tumut nga, malmalpas kami ton, barang makapagkuyog tamot lang nga agawid, angem no saan, udyak ton kamabain mo to, muna ka agawid, ado pa himinti mainawan, ado pa ti maurnos dito Alawan, sige, makiinumak pa, ikot ni, nagimas na ti pulutan nga exotic bagat. Basta dati salitaan basta di mo unay ti uminom tapno no kabailam tupay. Baka siyak tupay ti kunam. Ay, nabati ka mo dito, Silid. Ay, Uncle Willie. Ay, uncle. Kaya nakita nga nagawid din ti asawam nga ni Bong. Saan mo tan nga nakigidang ka? Pinaunaklatan, uncle, mapanasublatan ni nana nga mga iwan kinibimbi, ti anak mi. Kastaya. Ay, wag gaya, jak pa nakita ti apuko keng ka. Maik to po masyar, wala yung pasyar mo tutoy, danto pasarabok keng kwa. Ay, gyaman na ka, uncle. Alin, malpas to laki din ito bramit yung uncle, agawitak tumatan. Alaga, gan-aros kay karoda, gyabanak, tada kayo kadananang mo, nila kayo mo, ngay may timultulong, ni Jakamua, ni Antim nga Mildred, damot Jerwar, kasarsarita na dagad-dagad dumapay nga siya nga ilay. Kaya maragsakan kami at nag-graduate po ko may. Awan nga rin, uncle. Sige, uncle, agawid ak tumata, no. Malpas milakid di amin nga trabaho dito balay. Dito maipak ni milakid di dito Mala sige. Kananos kayo. Dan tumutitid ko kada kayo gagasawa. Kasta mo ton kininanang mo. Ken karaman mo ton ni manang ni ading mo. Nadamag mingarot tinapasamak king kwana. Ngarot uncle. Ay na. Kita mamalag ti biyagay. Saan na balay? Ubing pay ni Karon. Makasapul to pay ti sa bali nga lalaki. Ket napintas mag. Isu nga saan to nga marigatan nga makabirok iti kasukat di ka asawa na. Wen nga rin, uncle, sabi ko maatap no makamove on mo ton ti kabsat ko kat aging gaitagat.
Kasla iso pala ti panunutin na. Iso nga mariribukanak no makitkitak ti kabsat ko nga kaslang nakakaasi launay, uncle. Malakas ta nga talaga biyag. Iso nga nanusan nyo laeng. Baglakit din ta. Kastoy dito yun, nalawagan ta. Nakadadumot din ti silaw nga solar. Ay, saanan nga marigatan da tao nga magbag na itirabi eh. Ta nakalawlawag. Saan nga kasla iti nga kasipsip ngat. Mayat di kiti project ni congressman ta. Limawag ti dalan dito ayam eh. Lumabasak ti balay ti ikit ko nga may sapi nga kabsat niya. Nang! Ada kayo mo dito eh. Ay, wan anak ka. Sika, apay, gawid kan. Wan nang, di ba itay pailain nga nagawid kayo? Ay, pasensya kan, kaanakan. Pinadagas ko ni nanang mo ta. Ada nga minti nasisita nga imbagak king kwa na. Kwa, diyak ba't napupuutan ti orasin anak ko? Nang, alas 7 pala dito nagpakada kayo nga gawid kayo. Alas 9 ti rabiin nang. 9:30 bakit din. Duwakit ka gudwa oras nga di magas kayo dito balay di auntie. Ay kwa. Ay when agpaisaw jak napupuutan ti oras. Si Kabelen. Ay si kantuman kami nakadado nga inistoryam. Ay siyak pa iti aking baso line. Kasi kati nang sada kanyak ta da istoryaam ko lang. Wan ang oras si kagad nagadumot ti istoryam. Ay pasensya kan silin anak ka. Nagmarites kami butin nga agkabsat. Ni antim nga men, inayaban na. Kasanawar ni Bimbi. Kaadamot ni Carol. Kat di asawam, ni Bong. Nagawi din Kit sa halos sinarunong na kailaang nanang. Kat okay, so siguro ati mga aywan iti apo ko. Ala ba amlatan anak ko, ala kuyog tangor nga agawi din. Ay, nakayumot nanang. Ay, pasensya kan Yung kami pa'y ante. Alawan, kaanakan. Pasensya ka mo dun Pasensya na anak ko. Ay, naimasan mi mo tin nagtungtong kini kabadis ka. Tiyak mo't napupuutan ng ti oras. Naganasan yo't nagmaritas ko namlatan ananang. Imbag at ada ni Carol nga mga aywan ti apo ko yung. Ang kababain mo't. Imbag kiti ata si marunumot laang ni Bong Itay. Namnamaay ka din nga, ada kay Ijay. Ada kay mo nga malabsak dito eh. Hanyo ka din nakita ni Bong limabas? Ay saan? Saan mi nga napanpansin, nagiti limabas nga tatawan ako. Nala, nagawit naman tayo. Nay, guri ka. Nakaidip mo ti silaw di tabalay. No nagawi din ni Bong ako nam. Siya din nung arod tinapanan ni Carol. Huwag ngagpaisunang. Nakaidap mati silaw dita family house. Din to nga ni. Nakapasgad mati silaw di balay. Adda pala siguro Carol ijay. Ay na di dyan nga Bong sa bali siguro di magasan na. Napampala siguro nakiinom ti sa bali. Siguro Kasi kasta mo ti aramid ti lalaki nga noon mabitinda. Dapat pinagawid mo. Nabitin siguro inom na. Napan nagbirok ti sa bali nga nakiinuman nan. Tanam na maan naman nga ada ni ading mo wano addaak nga mga iwan kini Bimbi. Ay, jakman na mo deta nga asawam. Isupe anan. Makababain mo't kini Carol. Abus takas nga agproblema iti dating asawa na. Sa palakas na nga. Saan na balin Agpadispensarak tulad aking kuhanan. Resyak but anak ka. Tano ko masaanak nga naisalat ijeyan ni Antim. Akit baka nakaawit ko man ni Carol nga ading baw. Kat no kumamat saan nga dimagas iti paginumanda di nga Bong. Saan kumamat nga saan kumamat ang kastoy nga aging gaita kat ay aywanan pa lang ni Carol di apo ko yo.
Hindi mo deta nga bunga, nagsagana kanyak deta nga bunga. Ada tulbek ma, ada nang. Saan ko lang nga istorbon daanan, baka maturog dan, da Carol kay ni Bimbi. Una, kasto iti oras hindi, galas gisen. Ay, Diyos ko. Ala, ito yaklat ta karudahin, agkuyog kami kini Carol nga agawid. Sige nang. Kaya katalo katakturita, tiksilid. Tulbi kam latan, tapno no, saan kang pariing ti apo ko, no nakaturog hay, nakalakad eh. Unang, oh, apay, ayup kayo! Ay, Silin, Manang, hayop kayo? Ay, Carol, Bang, apay nagkakainda kayo? Agwa, Silin, apay nga, anong apay? Ay, kukwa, Manang, pasensya ka niyo, pinilit naklaan ni Manong Bong. Ay, anya, tiya mo ko si kani Silin, si ka mo game ni Carol. Oy, tilaada ka. Tayo pagbabarte ka nag. Ay, kayo? Ay, Silin, bakit? Silin, magsubli ka. Silin. Ay, papanamanag ka. Diyan ka mo nang. Diyan kita makita, ida ka doon. Diyan kaya't ida ka makita nang. Ante, dito yak mampilang ka na kayo. Apay, anya tinapasama ka na kan. Nadaktalak, naaktuhak dalipliputan nagti asawag. Anya, kat, kwa, saan ka di nga nagkuyog kay laitahay nga napan nagkipaala? Ante, naduktalak ina, nasang petak, ida nga kakaida, asino, kaida na. Ni Carol nga ading ko. Anya, ayaw pa unay magdaitan. Adan tumanan maistoryak no bigat Anya, anti, unay kang matay. Respeto mo't anti Ay, sorry ka anakan. Ala, umay ka dito yan. Imay nak sinukon ni Bong iti balay, ti mesa nga ikit ko, nga kapsat ni nanang, kasinyong, ngem sa anak nga rimrimwar. Nasakit nga talaga, tinakam ko, iti nadoktalak, nga ada napasamak, kadabong nga asawak, kini Carol nga ading ko. Nablangko, weno na blackout kano ni Bong, dahil ti palawag na kanyak, nga timpagarup na kano kat siyak, ti kanaig na. Ngem ko namot ti kabsat ko, pinilit na lakano, pinilit kanulaang ni Bong isuna, kat gapo, ta saan nga nalimpyo ti panunot na, kat alis tulaang nga naalilaw, ken nasulisog met ti kabsat ko. Napasamak ti saan kano kumanga rumbeng nga mapasamak, ket nagkariti asawak kano tamang mangigkulain nga ibagbagada ta hangko pulos kabailan nga sangwen jak kaya nga makita jak kayat nga makita ti panagrup-rupan ni Bong kasta moten ti kabsat ko. Agpagpakaasi kano ti asawak nga dinggek ti palawag na ikak ti gundaway na nga no aklunek manen, wano awatek manen, kat ikak ti tsansan na agbalbaliw, kat aramidin na ti amin, tapno no ti kasta, kat mapanagnikan na nga, naimpapuswan ti panagpakawan na, ken panagbalbaliw na, saan na to kano nga ulitenan. Nimat ading ko, kanayon kan ngagsangsangit ko na ninanang, nimat anti, na istoryanan san iti buo nga barangay tinapasamak kada kami. Ang imjakmat makatalaw tajak kaya tagsubli ti balay mi.
Diyak kayat mo tagsubli iti yan ni Nanang taadda ni Carol. Diyak kayat isu na nga makita. Kadenden nakmat ni Bimbi tasyak nga rod ti inana. Aging nga napanunot ko kasin ti agtaklin ti programam. Ngano da kayo ti adday ti sitwasyon ko, anya ti aramidin nyo. Ikakadipay ti gundaway, weno tsansa, o maudi nga gundaway ti asawak. Pakawanek ka di. Uri no, saan kunto nga malipatan, ti inaramid na. Kat ti kabsat ko. May isublik ka di ti talek ko kenkwana nga saan nanton nga. Saan nanto nga aramidin manen when ulitin tinaramid na. Mamati akon ti ko na ti asawak. Kasla mamati akon nga gamrud ken agum ti kabsat ko. Kasano no dumawat ti sidaan kininapoy pakialalan at kardero. No dumawat ti bulong iti marunggay pakialalan na pati puon. Ken idita pinaaywanak ti anak ko. Pinakaayaywanan naman ti asawag. Balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman sakbay nga maituladak iti kabsat ko nga agmulmulengleng agmalmalem nga dina ammo no anyat araramidan nan. Dahil nga ron ti baka buklan ti baka salita kasin yung nasapi ko magat na kay batit adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadigiti padak adim nga kinagbuya. Iyon akong dagyaman kadagiti makaitid ti balakad kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiyag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y naliputan apagayam mo, Celine.